ko tavua ya o sisambe bu rekan roka adoro mo kon tavua anto telita kana warro na Bula FM namba 2 ena sir Bula naga go ilimo do telita kana FM na go sa setter to na Bula FM Bula o tsempo ni valu ngone ni kandabu ni mokisa o bacik-ciku na sinu ando telita ka bali na warro na Bula FM na bantu ena sir go lorima naga di suka lambasa to do telita na Bula FM namba 2 na sir Bula FM namba 2 en seri. Nimbula binaka se kongo na baleleka ni nondo itukutuku enambongin dindai. Sangan itu endon na itubutuba baglaw me kubutiki na nabeng rabi ni Data Bureau of Fiji. Wendo na tikina wande tako aya Sayed Kayum na ministang raban ay labo ni mati nitu katumana ni nangan rebi mendi kebibina kana tiginongo. Na Data Bureau ento na tamban ni beng rabi baga so komunike dikina na evandro ira resenga tuni somo bobinaka na non rendinau. Enembaki bo sana reda na mati nitu na beng rabi ngo na keni lako wakina na buni non rasana bayang ataka na bay tambana ni labo na beng rabi ngo. Tukuno Sayed Kayum ni lauriti ko na kena bayang ataki tigo buka tani na tambana ni beng rabi ngo may naso na kampanya. So iti ko ngayon na $10 na ilabo isang ni Somi, biyo niya na kina Data Bureau. Iyan ang una merang ilako ni kina do na kampanya ni Toriaya bukan dinaw. Sa tuko ni may kina ni tiko niya ena data. Gohe tuko na Sayed Kayum ni sanga ni Bondono. Yaka ni sanga ni tu ni bagalota kina beng grabi ni tambana ngo. Ena torba kena mbaki bo so ni tubo boni buli mena buki akala beta ni bunga raw ni roka bunga buli ena nonda bonua. Gona itu ko bunga reta ko Dr. Mahendra Reddy na minista ni buli. Ngan rebo Reddy me bunga deta ko be kenda ni tubo tumbu kena ndawni be susu ni lomo ni lima ne mbaki mengo sana tigo sa reda kene bunga tangen dengan deni buli ber na lubenda me bakani na lawreki na non rasana tori bola ngane secondary eso na ngoni buli. Iya ninda setigo ngana non rabuli na lubenda e bunga deta ka talanga Reddy ni kuwa ni sangan indondonu ba indona lulu ni korni buli se principal me ala tagati ko indona maka ba indona klasi walu se ia 8 me redoba me raw ni rangai bo durumikina ena non korni buli ne mbaki bo ko indona tikina lebeti kina ministry ni rabaga dorotiko esone lulu ni korni buli dondonu me na matata binagati ko ni dondonu me rabaga durumi o ira nangwane engan rebi me ratiko bala katanga na korni buli wakina o ira se buli mai na korni buli lalai se fide school ni korni buli ya di sabo ka roti na liu ni korni buli se principal ni rokoba na tiginongo. Ngandra pa namata nito na kena raila subi na intinan din natin ni Pesa Plus. Ang gwendo na wakani bakang bisinisi ka didi baka tigo Australia ke New Zealand na makimenda bakila na kena roka boy labo na was Pasifika. Tuko na fayas ko ya na minista ang garaba na bakang bisinisi ni sangan nitong doon meso tabi tigo na renre na buku ni tiginongo. Kanton doon talaga may lauray na lebo ng bisinisi bakang turino ng tapunua wakina na daka na iboli waka ukibonotani yana wali nimbula senga ni roka mga binaka. Kinanon day tukutuko ningkito wada daw takan na matabose ni rakabi niyo ni ena nonda panuwa na FRU na bay kaya rato rawatan na dorbo may Dubai ena mo ni mada wanda bagan nanda kuya. Rato wabagan ruka na timi ni England ena kay rosa nga bulu kawalo kay kini kabitu ena mata kadada di Singatambu. Ena mo ni madongo raw mena sarabi talikina na Cape Town Sevens ena FBC TV. Rabakya rin na balalakan ni nonda itukutuku ni Timo Taumata. Ini sampul bina ko yung Fabian kita memewangkan ranandi ya wabina kawali na nutubing karabi radio 51 na nutubing karabi tau makai na Oyo mai wai nuru, olo ni lalu, olo radio 51, Roy Moga di Beagan. Nango di leila rakungila, o matiti ko may loma-loma, daw ko pinagawa ng mister na radio 51 na domoy. Na radio 51 na domoy bitin bonga ni BNN.